Hey, what's up? Merry Christmas. Merry Christmas. I got you. Nothing more different today. Hey, Merry Christmas for Hey. Oh, Hey. Isu ambak yang morong kue senyum na tadi. Isu morong kue senyum gitu today. Hey, अपना कने दे इशू करना जाने इशू तो तार घर নাই আপোনাৰ নিচিনা ঘৰ নাই আৰু আপোনাৰ বি ইয়াতে ঘৰ নাই না সমান আছে দেই সমান আছে এনেকা নকৰিবি ইছু কাৰণে থেংক ইউ কবি ইছু কাৰণে ধন্যবাদ দিবি ইছু কাৰণে ধন্যবাদ দিবি দেই ইয়াতে তো আপোনাৰ বহুত দুখ কৰি আছে না তো ওপৰ যালেতো আপুনি ইছু কাৰণে মনতে হলেতো তাতে ভাল কৰি থাকিব পাব দেই এইটো প্লেন দেই মেৰি ক্ৰিছমাছ দেই দিছো আৰু তো নাহে বাবা আহিব ক্ৰিছমাছ গিফ্ট দিছে দেই ইছু আপোনাৰ মৰম কৰে আৰু মই তুমি মৰম কৰে মানে এইটো গিফ্ট দেই ইছু আৰু ৰাতিতে মই মেৰি ক্ৰিছমাছ মই মনতে ইছু আহিছে আৰু আপোনালোকে দেখাইছে যে আপোনালোকে এই গিফ্ট দিবি মানে মই ইছু কৈছোঁ কাৰণে আহিছে আৰু মেৰি ক্ৰিছমাছ অলৰাইট Hey, look, hey. Hey. Moi, next year dibo, apna ahasam dibo deh. Apna kuri, ya, mal kuri. Apna tadi kami to, dat kita chal, dat. Hey, alright, peace out, Cannon. Hey, what's up, Santa Claus Maniacs? This is Santa Claus Jr. here. I'm making this video because I bring no gifts this year because I'm broke, you know what I'm saying? So, because I've got no money left this year and I've get no gifts because last year I sell off on eBay and I collected the money and distributed gifts to all the needy people. Inside to all the needy people I gifted last year, and this year I got nothing left to sell off on eBay too. So I'm asking you all Clausmaniacs out there to send me some donation through my Paytm, alright? And I'll give you my Paytm link over there, and you know it's gonna worth it. Even 1 penny of it's gonna worth it because you're sending gifts through me to the people who need it. You know what I'm saying? Even though you send 1 penny or 2 pennies or maybe $1 or whatever you're gonna send it, it's gonna worth it. And I'm gonna really, really appreciate it. And I'm gonna tell it to my father Santa Claus too. He's gonna be very happy, man. See, I'm asking you this because I got no magical power like my father Santa Claus. Well, I'm just a normal human being. I'm Santa Claus Jr. though. See, I got no reindeers. I gotta go distribute a gift through my scooter, you know what I'm saying? And I gotta send a donation, right?